بله پیشاتین حلبی حروها پیشاتین سوریا دکتر محمود عباس سیاستمدار تکساس آمریکا میوانی منه سلاو و ریز بوده که محمود حلب چو حلبش دستی رژیم درکفت سلاو ریز که جماعت اشتراش بینری دلارا به تایبت حلب درکت و ایروژین ها بری دمکی نوچنگ هانمه هیزی هیئت تحریر شام کتنا دسپیکاش حمای دجی يعني ترمبيلي ويا كمين يرود حماية هاتنا خويا كرن اللي هي نستاندنا ولو جو نيديا ريجيم يدبجيت بينا نكتنا حماية بس نجهانا هم دورا بي وترميل كتنا ميدايش برغو اف نوچا سر ميديا قالك تي بلاف كرن نوكا جو نوچه يه راساني ودرد كبن بتايبت حلب تمام يعني نبس كباجار قال قندواري بي وعرداي تمامش كدستا از باور دكن بلان هكر ناف دولتي بي ودست تيدا هبن هكرك حماجي بيستاندن بله جبر قوي دي سيناريو البي بيدانين يعني وی رژیم بشار اسد بهلاندن و ایدانه که سوریا بيد پارچه ناف دسته قصد و اپوزیسیون سوری یا و رژیم قسم پارچه کی بمینه و تشتی گونها هر دوی درباره ده من دخواست از بپرسم که محمود نها روسیا ده شرک مصن ده يعني او كارينين كو آلي كاريا رژیم سوريا بك ديارة جلك لاواز بونا ایران در روشک گلک هستیار و درباز و روشک تیگو تنکو لاواز نکاری وکه بری آلی کاریا سوریه بکن مترسیا وی لسر رژیما شامی چیه؟ براسي مطرسي قلقة مطرسي وينا حتى دقهي وطايا قوها رجيم خوش بيق هرتن يعني بس ختم اف بيجكي هناك دولتي منظن جرينج بيجك مطرسيك هياش برغو اف جروب جو ايريشتن هيا تحرير الشام ونصر ويجو بيرا جريداي رو ايريش دكن دبن دناف ليستا تيروريزم ده الجمع امريكيه واوروبيه و روسيا جكي جبر ولوجي هيا افها قبول نكن جو انه حمس سوريا بك في دستي گروپی هادا وقا گو امد زان سالا 2015 16 وانا دا وقتی گو ایران و روسیا آریکاری کر واری دیپلماسی تکار پی نانی واری لشکری بو عسکری بو و بگو بکمنا اخ گفتگو یادا لهات دمیزینی جبرگو کتگو تا اما پی اما جکر روسیا و ایران ایرو طنگایی که گلکی زور دواری لشکری دا وقا گو مزانین ميليشياتي ايراني الحمدراتين وايران كرن حزب الله شو حماس شو ميليشياتي ويناد بن مطرسيكا قال لك مظن دي سوريا ودي عراقي ده اف دهها باندورا خلت الايراني كيش بروج كديني واري دبلوماسي برك بيك دينن اخفتنا وزير خارجيه مثلا ايراني بلافروفرا وصبوري شامي تشي انقره تدميزين بهتر باندورا خل سرچكن بس كي محمود زكي كوت ديار كريم ايرو وزير دربي تركيا جي حكم فيدان لغير لافروف بيبنديه كتليفوني هبو دوزبا وزير دربي ايراني ديتشا انقره قالوا هر سي دولت دوي مجاري ده يعني دبكو نيزيكا هي كوان هبي دكتور محمود بري دوقتي كونغري اسطانا وسوشي دا هناك نزيك بوند نافارا ودا هبو لإيرو وك كومزانن سياستا برجواندي أخوا قلق جارا نما قريد دن بوا بيماني جو بفر هاتنا دانين دي خويا كرن انه او بيست كونغري جو هاتنا دانين سوتشي وموسكو وطهران وأسطانا تمام حمل آخفتنا كفالا بو هر يكي جو بنت خص برجواندي أخوا چلو بمشيني إيران تركيا بتايبت او کس نکاری و شیره لپشت و ایریشه هایا چی برجواندیا ترکیه جویتی خواستن یک جیب چلوی هزا تحریر شام گلکی باندورای فراه که دما وقتی گو رژیم پیر کار نکر و نزیکون پیر قبول نکر تخوازی وقتی گو باندورای فراه بکه فشاره که بیت درکت و اندرکت برد سر ریو بریا خسر یعنی هزا کردی پیش روزا ملت کرد تمامی و بیچه که بخیبند یعنی بکه بردستی خدا لبيد مطرسيا مظن كما امريكا قبول نك يا روسيا يا دولة اوروبي
إجبرجو ده سيناريو يا وكا قوم قد سيناريو قوس دولة كسوري بميني بس وسي كونفدرالي تشيبن يا كرداو يا أبوزيسيون سوري يا ريجيمي يا وقت قو أبوزيسيون سوري سردست بي وهكر بيمانن و شرطي دناف دولتي يعني وكا أمريكا وتركيا ده بيمان هنا او انه لازم رژیم به گهارتن او پیمان و به لگو سوری به پارچا سوری و به پارچه تماما ورده جبرگو اف دولت گرنگ و بچی قبول نکن گوره کمش بیر نکن اف سيناريو ها تمام حما دكبي او استا جو انه لازم اف ميليشيات ايراني رجلات نادين بين هلاندن دي اسرائيل حماس هلاند وحزب الله هلاند اف هلاند بنا وانا ميليشيات ايراني دو سوري دا كتا دستي ايران تركيا وميليشيات سوري دا ابجي طبعا ميليشيات سوري ابوزيسيون سوري بيشتي ونار جويه اما لاواز بك قمقوت يا بهلاند طبعا سيناريو كفرخترج هيا بيشتي ونار اف سيناريو سوري ميليشيات ايراني هرن غرك ميليشيات حج الشعبي يجي بهلاند بله دوی چرچوه دا گر بپرسم بريز محمود عباس نوها الآلية كي شري إسرائيل وحماس هنجي بردوامه لآلية كي اف آلوزيا كو نهال سوريا رودعي حتى عند كارن بيجن شرك مزنجي قو روده ده قلو اگرا برفرح بونا في شري لروجلاتان آوين حيا از دور نابینم وینا او به تایبەت اف تمام گو ام زان سیناریو کا بری گو ریوبریا دو ترامپ بکوی کوچکا سپیده یعنی طبعا هیت آخفتن پیر نهت کرن بس هر کس کی آماده بونا خود کش بهات ناویرا از خود میزنم انه گوهرتنک دروجلاتی ناوین تید کرن بس نگو انه یت ساله که دو دوکه مثلا سایکس پیکو 15-20 ساله خوار حتی همه هات سراست کرن و ابا هاج که 10-15-20 ساله یعنی به خوندن حتی گو سر به سراست کرن از خود میزنم یعنی گوهرتنک گلگی گرینگ دروجلاتی ناوین ده چید به بس كاغلو برجوانديه واروش دولتي جرينك حتى چه آسته و گوهرتن بكوي برجوانديه مثلا ملاتي كردا يا برجوانديه او اپوزيسيون كوكايا سوريا گو ليستا تيروريزم ده يا از يعني سيناريو هري جرينك از باوردكم انه تركيا بترسيك قالك يعني ترسك بيناج بي گوهرتني هيا جبروش كي وقت بيش روج ده تخازي فيتشتي اماده بك گو اف باندورا گوهرتني نگه جغرافيا وینا یعنی دخوازی گو وک گود بجی دخوازی باندورا خو او فشار خو سر دولتی گرینگ دی گود خوازین گوهرتنی بکن سر وابکه دا پیشتی وینا را هک پیمانن چی بون و بخی یعنی وک بازرگانی کی بواره انه دا دستی خونه اویجن هندروی ترکی گوهرتن تید نه کرن از باورتگم اف شریحه بخوش که دوی چارچوبه دا ترکی وی لیست دیگه یعنی وک وقتی گود بجی بولا تا علاقه مجانینه دوی ایرشا هذا طبعا نراستا بتیبت ترکیه او یا سراکیا یا گو افلانا هادانی حتی اپوزیسیون سوریش که بدرس بتمامی پی نزانیم گو ایریش بکه بری بروجه که جرهاتیا گوتن که ایریش بکریه کیک محمود گر برسوه کرد ور بگرم جکرم آته کیک محمود از پرسکه گریدای امریکا بکم تلا امریکا پرشی گریدای امریکا به نهال گور آگاه دارین کو امور دگرن دستلاتا بی یا دونالد ترامپ جی او کسین کو دست نشان کرنه دبیجن کو سیاست آوان لروجلاتا ناوین جی لگریدای شری اوکراین و روسیا جی دی بردوامیا وی سیاستا گو تی بری و بن بی دکاری گو هنک تنتر ببه بلی اوای کی کرد حگر از برسواته براستی گلک شروع سیاسیش که دیویژن دوی بلکی افریقا بریا ترامپ اینها نوکایا بری بی یعنی هنگ برجواندی وینا دناب دولتی تینه گوهرتن لی وکا گو اگر کم بخوینن تایت یک لوزنگی ترامپ ده هلپجارتنا ده دگود گوازی آشتی لروجلاتی نابین چه بکم و اوکراین و روسیا چه بکم بس وکا گو سیاست آنا دولتی بیجن دبی هر آشتی که گوته کرن بری وینا گرک شر بکرن گرک شر بکرن دا آشتی با خوش ببی لبی داری از باور دکم افکاری گو ایرو تی کرن لبنانی تدمیزین شر اصلا حتی سکناندن بی دوی روشه بخودش که دی تحریر شام وانا ایریش کر
ئەوە ئەف شەڕێها تمام تێکردن بەری گۆ ترامپۆری ji بۆنی وەختێ گۆ ترامپۆری ئەو ئاشتی بێکردن ینی بازرگانیەک دڤردە تێکردن بێگۆ ڕێبەری خۆشگە هەیە ترامپ بێ ئامادەکردن لێکا گەلۆ وێ ترامپ پیشتی گۆ بکەوێ کۆچکا سپیدە وێ قبول بکە هەیە تەحریر شام وەلی سەردەستی سووری بێ ئەس باوەڕ دەکەم ئەوها ینی شرۆڤەکە گەلێکی گورنگ دەیە ئەس باوەڕ ناکەم بۆ تروریستە قبول بکێ و خاصەتەن ینی مەترسیاوێ سەر ئەمنایە ئەولەهەیە ئیسرائیل هەبێ ئەولەهەیە ئیسرائیل یا هەری سەرەکەیە دوێت چۆچۆوێت تمە دوێ ئاخفتنێ تمامیدا ئەولەهەیە ئیسرائیل یا پێشکەشە گەلێک سپاس دکتۆر محمود عەڤاش تێکساس میوانێمە